أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini 23 Juli 2025 Masehi atau bertepatan pada tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Sarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah harapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika yang memasuki masjid dan serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah wa adamaha badabatis samawati wal ard. Sawwu sufufakum baina taswiyatis sufufi min tamamis salah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا
وبلغونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hazihinnya ala kulli niyatin salihah wala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, pada Rabu yang lalu kita sudah bahas bahwa ada dalam surah Al-Hasr ayat 19 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, nasullah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa terhadap dirinya sendiri. Wa ulaika humul fasiqun, maka orang yang lupa terhadap dirinya sendiri itu termasuk dalam kelompok orang-orang fasik yang senantiasa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang ingat kepada Allah, selalu zikir, ingat kepada Allah. Ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat yang disenangi, yang dicintai Allah, dan ingat yang dibenci Allah. Nah, ingat yang dicintai Allah, salah satu yudhakullahu ilaihim. Ada 3 yang Allah ketawa terhadap mereka, yadhaku. Tapi jangan disamakan dengan ketawanya manusia. Itu bahasa kinayah. Artinya Allah sangat suka kepada 3 golongan ini. Pertama, rajulun yaqumu fil lail. Seseorang yang bangun berdiri di waktu malam. Ini maksudnya melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Sholat sunat yang afdol sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madhaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Dan ini indikator atau standar seseorang hamba Allah yang komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ungkapkan pada pertemuan yang lalu bahwa di alam ruh ruh kita ini sudah komitmen berjanji dengan Allah. Ketika Allah menanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka ruh-ruh itu, arwah itu menjawab, bala syahidna. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian oleh Allah di alam ruh ketika belum bertaut dengan jasad yang di kandungan ibu?
an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah jangan bilang kepada Allah, Tuhan, kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang ghafilin, yang lalai. Untuk tidak termasuk dalam kelompok hamba Allah yang lalai, konsisten dengan pernyataan di alam ruh itu, siapa yang melaksanakan sholat malam membaca 100 ayat, dia tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin, yang lalai. Nah, jadi itu standar itu. Kalau kita pahami ya, jadi standar supaya kita komitmen, tepat janji kepada Allah. Supaya tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin, yang lalai, membaca sholat malam itu 100 ayat. Siapa yang sholat malam membaca 200 ayat, dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang qanitin, teguh pendirian, wal mukhlisin, ikhlas. Jadi melalui proses ya. Kita ini ya mula-mula cukuplah sholat malam itu 2 rakaat. Tutup dengan witir 1 rakaat, minimalis itu. Tapi yang standar 8 rakaat sholat malamnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi 11 rakaat. Nah, kalau dihitung-hitung 11 rakaat Al-Fatihahnya saja 7 ayat kali 11 sudah 77. Witirnya sudah standar. Witirnya itu rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Tinggal sedikit saja lagi. Cuman bangun malamnya itu, kalau membaca ayatnya tidak sulit, tidak berat. Bangun malamnya itu, makanya dipuji Allah. Tatajafa junubuhum anil madoji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lalu yang kedua dari 3 golongan ini, rajulun yaqumu lis-shalah. Seseorang yang berdiri untuk sholat berjamaah. Berjamaah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atan. Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, maka dia memperoleh 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Munafik itu tanda-tandanya ya, kalau berbicara suka bohong. Kalau berjanji suka ingkar. Kalau diberi amanat, khianat. Makanya viral, Gubernur Jambi itu mewajibkan ASN sholat subuh berjamaah di masjid yang sudah ditentukan. Subhanallah. Sebab pertama tadi itu, kalau sudah 40 hari sholat subuh berjamaah, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Lalu insya Allah aparatur pemerintah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu bebas dari korupsi. Korupsi itu kan munafik, diberi amanat, khianat. Nah, jadi ya kita acungkan jempol kepada Gubernur Jambi. Alangkah indahnya juga Gubernur Sumatera Selatan bukan ikut-ikutan.
tapi memang seharusnya seperti itu. Pada pertemuan yang lalu saya sudah himbau ya, alangkah indahnya setiap instansi pemerintahan itu begitu masuk waktu zuhur, segala kegiatan berhenti, ajak sholat berjamaah di musola atau di masjid terdekat. Kalau 40 hari itu tadi bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Lagian sholat berjamaah ini dan tahajud tadi itu untuk menepis murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi Allah nyatakan, inni la ahimu bi ahlil ardi azaban. Fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashar sarrabtu azabi anhum. Aku, kata Allah SWT, benar-benar mau menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini. Fa iza nazartu ila umari buyuti, maka apabila aku masih melihat banyak orang-orang yang memakmurkan rumahku, masjid dipenuhi untuk salat berjamaah, majelis-majelis taklim, wal mutahabbina fiyya, dan tumbuh rasa saling mencintai di antara mereka itu karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak aku lihat orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, itulah yang tahajud. Sarrabtu azabi anhum, aku alihkan azabku dari mereka. Nah, jadi kontribusi sumbangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, yang tahajud, yang tidak adanya permusuhan di antara mereka, damai, ya. Makanya kan idza laqitum fasalim, kalau berjumpa ucapkan salam, ya. Dan lebih bagus begitu berjumpa, di samping mengucapkan salam, berjabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim mereka berjumpa lalu berjabat tangan kecuali Allah menghapuskan dosa di antara mereka berdua itu sebelum mereka berpisah. Absus salam, sebarkan salam. Dan salam ini sesungguhnya bukan saja kepada sesama yang masih hidup, kepada orang sudah mati. Begitu masuk kubur, masuk area pekuburan maksudnya. Kalau masuk kubur tidak baca lagi salamnya. Memasuki area pekuburan, apa tuntunan Rasul? Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan dari kaum mukminin, antum sabikun wa nahnu mutakhirun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Selamat sejahtera atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin. Antum sabikun, kamu sudah duluan, wa nahnu mutaakhirun, dan kami ini belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah kaget kita bertemu. Mati dah urung, ya. Jadi jangan takut. Salam kepada orang yang sudah mati. Bukan itu saja. Man dakhala maqabir wa qara'a surat Yasin ay uhdiya sawabaha lil amwat khafafallahu anhum yauma izin faqra'uha ala mautakum, kata Rasulullah SAW. Tingkatan hadis ini hasan, bisa dijadikan dalil hukum, ya. Siapa yang masuk area pekuburan lalu membaca surah Yasin, dihadiahkan pahalanya buat orang yang mati di kuburan itu seluruh amwat. Khafafallahu anhum yauma izin. Seketika itu juga Allah meringankan siksa kubur mereka. Faqra'uha ala mautakum. Bacakan surah Yasin itu
atas orang yang telah mati di antara kalian. No. Jadi kita ini diperlukan juga oleh orang yang sudah mati. Ya. Apalagi kalau yang sudah mati itu ibu bapak kita, saudara-saudara kita. Jadi orang takwa itu yang selalu ingat itu pada Allah. Ingat apa-apanya yang disukai Allah. Jadi kalau masuk area pekuburan, itu yang disukai Allah. Seperti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang mati itu. Karena Nabi Muhammad SAW selalu di awal tahun itu ziarah ke Baqi. Malam, tapi Rasul ziarah itu malam. Kita ini kalau malam ketakutan. Ya, tapi Rasul malam. Dituntun Jibril supaya mendoakan orang-orang yang mati di kuburan itu. Kembali kepada keluarga kita kan, kata Rasulullah SAW, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil muwawis yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang yang mati di kubur itu seperti orang yang hanyut minta tolong. Coba. Yantaziru da'watan, mereka menunggu-nunggu doa min ibnihi, dari anak-anaknya, au akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au sodikinlah, atau dari sahabat-sahabatnya. Fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila mereka mendapatkan doa itu, mereka lebih suka doa itu ketimbang dunia ini dengan segala isinya. Subhanallah. Ya. Lagian tu'radul a'mal ilallahi ta'ala yaumal isnaini wal khamis wa tu'radu ala anbiya'ihi wa abaihi wa ummahatihi yaumal jumu'at fayabrahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhahum bayadun wa israqa wattaqullah wa la tu'zu mautakum. Diangkat, dinampakkan amal anak Adam kita-kita ini kehadirat Allah SWT pada hari Senin dan Kamis. Ini sudah Kamis nih, ya, Rabu malam ini sudah Kamis. Wa turadu ala anbiya'ihi wa abaihi wa ummatihi yaumal jumu'at. Dibeberkan amal kita ini kepada Nabi kita, pada bapak kita, pada ibu kita yang sudah mati pada hari Jumat, Kamis malam, sudah Jumat. Fayabrahuna bihasanatihim, maka gembira mereka dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Wa tasdadu wujuhahum bayadun wa israqa, bertambah putih dan cemerlang wajah mereka. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wala tu'zu mautakum, jangan dibikin sedih orang tua kalian yang sudah mati. Kalau malam Jumat tidak ada doa kiriman pahala dari anak-anaknya, itu sedih mereka. Ya. Nah, jadi memang malam Jumat itu kalau untuk kita-kita yang masih hidup ini dianjurkan Rasul membaca surah Al-Kahfi, ya. Allah akan memberikan cahaya dari tempat dia membaca surah Al-Kahfi sampai ke Mekah. Artinya diberi hidayah oleh Allah. Untuk kita yang masih hidup, pahalanya kita baca surah Al-Kahfi. Tapi untuk orang yang sudah mati tadi itu ditunggu-tunggunya itu. Yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lah. Mereka menunggu-nunggu doa yang disampaikan dari anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabatnya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi
minad dunya wa ma fiha. Kalau dia mendapatkan doa itu, dia lebih suka doa itu ketimbang dunia ini dengan segala isinya. Makanya untuk orang yang sudah mati, faqra'uha ala mautakum, bacakan surah Yasin itu atas orang yang telah meninggal di antara kalian. Kenapa Yasin? Likulli syai'in qalbun, kata Rasulullah SAW. Setiap sesuatu itu ada hatinya. Hati Al-Quran adalah Yasin. Siapa yang membaca Yasin 1 kali khotam sama dengan 10 kali khotam Al-Quran. No. Jadi untuk hadiah orang yang sudah mati, bagusnya membaca Yasin itu sekali khotam sama dengan 10 kali khotam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama dengan khotam Al-Quran. Tadi kita baca Al-Ikhlas 3 kali kan, khotam Al-Quran. Nah, apa gunanya khotam Al-Quran itu? Di samping 10 kali khotam Al-Quran dihadiahkan pahalanya buat orang tua kita. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, di saat apa doa kita itu diijabah Allah, dikabulkan Allah? Kata Rasul SAW, sesudah sholat fardu, di antara azan dan iqamah. Sudah azan, kita sholat qobliyah, berdoa sebelum iqamah. Ketika sedang puasa, ketika hujan lebat. Kalau hujan lebat kita ini nyongai genteng, lupa berdoa. Ya, padahal ketika hujan lebat itu doa kita diijabah Allah. Setelah khotam Al-Quran. Itu makanya kalau yasinan malam Jumat, tahlil, ya, baca Yasin 10 kali khotam Al-Quran, ditambah Al-Ikhlas 3 kali 1 khotam Al-Quran, 11 kali khotam Al-Quran. Maka insya Allah doa diijabah oleh Allah SWT. Kenapa ini saya buka malam ini? Saya ini dapat video dari grup MUI bahwa baca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah. Isi video itu. Likulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap bid'ah itu sesat. Kalau sesat di neraka. Alangkah banyak orang masuk neraka oleh baca Yasin malam Jumat. Kalau menurut pemahaman ini. Makanya saya buka ini. Ya. Kalau pemahaman secara tekstual, harfiah, yang disuruh Rasul malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Tapi dihubung-hubungkan tadi itu bahwa orang mati itu seperti orang yang hanyut minta tolong. Dia nunggu-nunggu doa yang disampaikan dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, dan dari sahabat-sahabatnya. Bagian tadi malam Jumat ya, diangkat amal kita-kita ini kepada Nabi kita dan pada bapak dan ibu kita. Jadi malam Jumat itu ditunggu-tunggu oleh mereka. Makanya dihubung-hubungkan, menurut sunnah, faqra'uha ala mautakum, bacakan surah Yasin itu pada atas orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Nah gitu ya. Jadi yang biasa Yasin malam Jumat jangan berhenti oleh video ini. Ya. Bid'ah itu ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Menurut Imam Syafi'i itu. Bid'ah dolalah itu pemahaman yang sesat, yang bertentangan dengan akidah. Mana contohnya? Imamiyah itu percaya ada imam ke-12 namanya Muhammad Muntazor yang hilang waktu usia 9 tahun di gua dekat Masjid Samira, Irak. Menurut keyakinan mereka masih hidup dan kelak menjelang kiamat akan membawa Al-Quran yang hilang 2/3-nya.
Jadi menurut Syiah Imamiyah, Al-Quran yang ada sekarang baru sepertiga. Dan Syiah Imamiyah ini mengutuk Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka muliakan Ali ibn Abi Thalib. Nah, pemahaman yang ini bid'ah dolalah. Ada bid'ah sunnah. Arti bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan di masa Rasul. Mana bid'ah sunnah? Sholat tarawih 23 rakaat di masjid. Itu pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nabi tidak merintahkan, tapi Nabi sholat di masjid. Jamaah ikut, tidak dilarang Rasul, tidak diajak Rasul. Ketika Umar bin Khattab ditetapkannya sholat berjamaah tarawih di masjid diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, sejak itu sholat di masjid itu, sholat tarawih itu berjamaah di masjid. Dan ini dijustifikasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati'u sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa itu pengganti-penggantiku, ar-rasyidin yang cerdas, al-mahdiyyin yang mendapat hidayah. Dijustifikasi artinya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bid'ah sunat. Ada bid'ah wajib. Mana bid'ah wajib? Zakat fitrah dengan beras. Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Apa yang dikeluarkan Rasul? Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin ala kulli hurin aw abdin zakaril aw unsa minal muslimin. Adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin ini dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Tidak pernah Rasul dengan beras. Beras itu bid'ah, tapi bid'ah wajibah. Kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, puasa kita cidro, ya. Zakatul fitri tuhratal lisa'im minal lagwi wal rafasi waktu matalil masakin, kata Rasul. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang puasa itu dari kata-kata yang sia-sia dan untuk memberi makan orang miskin. Nah, Rasul memerintahkan dengan kurma atau gandum. Kenapa dengan beras? Itu kias Imam Syafi'i. Ya. Kias Imam Syafi'i apa? Kenapa? Kenapa Rasul memerintahkan zakat fitrah kepada kaum muslimin di Madinah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum? Oh, ternyata ilatnya, latar belakang hukumnya itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Maka dikiaskan oleh Imam Syafi'i, makanan pokok yang mengenyangkan di Palembang beras. Sah berzakat fitrah dengan beras. Itu bid'ah, bid'ah wajibah, wajib. Coba tanya yang video ini ngatakan bid'ah maco yasin malam Jumat itu. Zakat fitrah dengan apa dia? Dengan kurma apa dengan gandum? Pastilah kalau tidak dengan beras, dengan duit. Nah, duit itu apa itu? Duit itu Imam Hanafi. Ya. Ada hadis Nabi, "Ugnu, kayakan orang miskin itu pada hari Idul Fitri." Nah, menurut analisis Imam Hanafi, mengayakan orang miskin itu pada hari Idul Fitri itu bukan saja dengan kutil balad, dengan makanan pokok yang mengenyangkan, tapi dengan kimah, harganya. Jadi dihargakan. Tapi Imam Hanafi itu menghargakan kurma atau gandum, bukan beras. Kan begitu. Nah, jadi itulah ya, kalau pemahaman secara tekstual. Jadi ada bid'ah mubah. Bid'ah mubah itu seperti apa? Ya, berpakaian dengan warna-warni, mubah baik itu. Tapi yang disukai malaikat dan disukai Rasul itu yang berwarna polos putih. Nah, jadi
Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ya. Jadi kalau yang ekstrim itu mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu di neraka. Nah, jadi begitulah pemahaman video yang dikirim ini. Itu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kan diwajibkan belajar, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Lalu yang ketiga yang di Allah ketawa itu, yang pertama tadi orang yang sholat malam, yang kedua orang yang berbaris rapat untuk sholat berjamaah, yang ketiga berbaris rapat untuk perang fisabilillah. Berapa menit lagi? 1 menit ya. Nah, perang ini itu secara fisik jarang dilakukan lagi ya kita umat Islam ini. Tapi budaya, perang budaya, karena itu budaya-budaya melalui makanan dan sebagainya. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tak akan senang orang Yahudi, Nasrani dan Nasrani itu kepada kaum muslimin ini sehingga mereka mengikuti milah agama mereka. Jadi melalui makanan, hati-hati banyak makanan-makanan yang dimasuki zat-zat yang haram ya. Sampai di sini dulu karena sudah Isya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah sholat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu 23 Juli 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 28 Muharram 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Halafis. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Jemaah salat Isya rakaat kedua sujud sajadah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
الله أكبر. الله أكبر. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركنا ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.